Linkamukuy willakuykunama kachun nuqanchis kay piña Jesús asimintispi willakuykunata willayrakamusun. Kunami kayta willarisunchis. Ñas tawachunka watamanta pacha llakikuna sasachaykuna ch'aqwaykuna kasqanta manas iskay watapi allichayta atinmachu haynatan niwanchis pero suyu umalliqninchis Dina Boluarte kayta willarisunchis kunan. En 2 años y meses de gobierno de la presidenta Boluarte, no vamos a poder solucionar lo que no se ha solucionado en más de 20, 30, 40 años. No es la responsabilidad de la presidenta Boluarte, no es la responsabilidad solamente de este Ejecutivo. Este Ejecutivo está dando respuestas firmes, de decisión política firmes. Ichaqa uyarasqanchis imagina kay uyankunal chaykunanpaqqa kusa chaytaqa ichaqa tawachunka watataqa allicharachin uyanta ichaqa manataqmi kay Perú suyunchispi imaymana ch'aqwaykunata allichayta atinchu imanaqtin manachu sunqun atin manachu yuyaynin kan allichananpaq imananmanmi wawqipanaykuna kaynan kay Perú suyunchispi imaymana llaki pasasta wañuykuna mana kay carro q'iwiqkunapas allintanchu q'iwinku imaynatañan kunan watakuna q'iwinqaku carrutapas pipas kay hatunanta imachatapas qallariyun chaypi suwakunaqa chayllaman ninku yaw qullqishata quykuway mana qomunki chayqa kunallan chuchuratsayki nispa chaymi wayqipanaykuna kunan p'unchay kaypi kay willakuykunata qhawarinchis hinaspa imaniwaqmi qan kay Perú suyu umalliqninchik Dina Boluarte payta imaninchismanmi atinmachu manachu yuyarichis kaykunaqa imaymana munasqanchisma hinallan kaytaqa allicharinchisman manan sasachu aswanpas manchakuy mana atinchu manan yuyaynin kanchu imapas ruwanapaq. Nuqanqa tupananchiskama huk willakuychakunapi